Perkenalkan, nama saya Ati Ajifah Putwa. Ati Ajifah Putwa. Dan panggilan? Gila Ajif. Umur? Tikereng. Tikereng. Hobi? Boleh. Main boleh. Boleh. Cita-cita? Berarti hobi main bola, cita ke tengku? Berarti tengku yang main bola berarti? Berarti. Alanya umur badum? Oh, kali umur no. Kelas badum si kelas? Kaput. Kelas put ke? Lek bi. Oh, menyamuk Hana tulis lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak Jan.